Nakon objave službenih rezultata, naš reporter posjetio je stožer predsjedničkog kandidata Šekija. Gospodine Šeki, jeste li zadovoljni osvojenim brojem glasova? Svima ću im jebat maj. Ne samo da za mene nisu glasali oni što sam im plaćao, a koliko para sam im dao. Nije glasao ni moj brat Nešo, a BMW-a sam dao. Nisu glasala ni ona dva moja glupa sina što su Remetincu. Oni će posebno najeti. Izborno povjerenstvo tvrdi da su od 6 glasova koje ste osvojili, čak 5 poništili jer vam ih je dala pokojna majka. Znači li to da ste jedino vi glasali za sebe? Meni su glasove na izborima pokrali. Pokrali vas lopova. Imate li dokaze? Normalno da ima. Ja sam sam za sebe glasao na 10 glasačkih listića. Gdje su nestali ti listići? Dati ću se u strane zemlje da vide što se ovdje radi. Vidno potresen proživljenim, Šeki je počeo glasno ispuštati vjetrove. Nakon čega je krenuo u svoje odaje uz objašnjenje da mora promijeniti pelenu.